Ekipe ya Mexique yabaye ekipe ya mbere ibonye itike yo muri kimwe cya 16 kirangiza. Ekipe ya Canada yanditse amateka ni nyuma yo gutsinda ekipe ya Qatar ibitego bigera muri 6 kubusa mu gikombe cy'isi. Naho muri Iran ho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Iran rikaba ryatangaje ko rigiye kurega FIFA no kubera uburyo bafashwe mu ngendo ziberekeza muri kino gikombe cy'isi. Nitwa Bomviva, ibiganiro byose tugiye kugirana urabyumvira hano kuri Kingdom JBTV. Ngwa ikaze. Ubwo namaze kuguha ikaze reka duhite twinjira no mu mikino yacu. Ekipe ya Mexique rero ikaba yaraye ikatishije itike yo muri kimwe cya 16. Muti yanditse amateka gute? Iyi ekipe ya Mexique yaraye ihuye n'ikipe yitwa Korea y'Epfo, ni mu gihe rero ekipe ya Mexique yaje kuba yitsinda igitego kimwe ku busa. Iyi ngiyi rero ni intsinzi yayihesheje kurangiza ku mwanya wa mbere mu itsinda rya A, ariho iyi Mexique yari iherereye, ndetse ikaba yanahise ibona itike hakiri kare yo kuba yakomeza. Ubu rero iyi Mexique ikaba yinjiye muri kimwe cya 16 mbere y'andi makipe yose. Gusa nubwo bino byabaga, ekipe y'igihugu ya Canada nayo yandikaga amateka. Muti byagenze bite? Yanditse amateka ni nyuma yo gutsinda ekipe ya Qatar ibitego bigera muri 6 kubusa, bayishyira mu gafuka. Qatar barakubita, baravuga bati rwose ntuzongere n'undi munsi. Iba rero ibonye intsinzi yayo ya mbere mu mateka y'igikombe cy'isi. Canada rero yanditse amateka. Ikindi, Jonathan David, uyu nguyu ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Canada, yaje kuba atsinda ibitego bigera muri 3, icyo twita hat-trick. Yaje akurikira Lionel Messi, nawe ubushize yakubise hat-trick muri kino gikombe cy'isi. Rero aba ni bakinnyi bagera muri 2, Lionel Messi n'uwitwa Jonathan David, aba ni bamaze gutsinda hat-trick muri kino gikombe cy'isi cy'umwaka wa 2026. Hanyuma ikindi gusa, uyu mukino nawo waje kuba urangwa n'imvune nyinshi cyane kandi zikomeye. Nagwa nk'urugero umukinnyi witwa Ismail Kon, uyu nguyu rero yaje kuba ajyanwa kwa muganga igitaraganya, yagiye muri ambulance. Ngayo nguko rero reka duhite twinjira ku mpaka z'ikipe y'igihugu ya Iran ndetse na FIFA. Muti byifashe bite? Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Iran ryatangaje ko rigomba kuzarega FIFA kubera uburyo ryafashwe mu ngendo ndetse no mu myitegurire y'amarushanwa. Iri shyirahamwe rero ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Iran rikaba rivuga ko ryahawe amabwiriza atoroshye ndetse kurusha n'andi ma ekipe yose y'ibihugu, kubera ko ngo bashobora kuba FIFA ishobora kuba ngo yarakandamije rino shyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Iran, ngo ryateguye gihuti uburyo rero ritari ryiteze iri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Iran. Rero rikaba ryamaze gutangaza ko rigomba kuzarega FIFA, nayo ikazabisobanura neza uburyo kibino byose byagenze. Abafana ba Scotland bakoze ishyiraniro rikomeye mu mujyi wa Boston. Abafana rero ba Scotland bakaba bari benshi cyane mbere yuko umukino wabo ndetse n'ikipe y'igihugu ya Maroc utangira. Ibintu rero byaje kuba biba byavugwa cyane mu bitangazamakuru, bavuga bati abafana bimeze biti byabo. Ibintu rero bitari byoroshye. Ibi ngibi rero nubwo byabaga, hari n'indi nkuru udakwiye kwirengagiza. Umunyezamu witwa Emmanuel Noah, uyu nguyu rero akaba yamaze kuba atangaza ko azasezera muri rino rushanwa ry'igikombe cy'isi, agasezera muri ekipe y'igihugu
y'Abadage. Iyi ekipe y'igihugu rero y'Abadage, uyu munyezamu Emmanuel Neuer, ibi ngibi rero yabitangaje muri uyu mwaka. Akaba rero yamaze kuvuga ko kino gikombe cy'isi cy'umwaka wa 2026 aricyo cya mbere n'icya nyuma agomba kuzaba akina, ubundi agahita avuga ati bye bye Germany, kubera ko avuga ko nawe burya ngo yagiye nka Cristiano Ronaldo, nawe ibye birimo bisa naho birangira. Ndimo ngano ku musozo imikino iteganyijwe y'uyu munsi. USA cyangwa se America ikaba iraza kuba ikina n'ikipe yitwa Australia, ni mu gihe ikipe yitwa Scotland iraza kuba ikina na Morocco, ikipe yitwa Brazil igakina n'ikipe yitwa Haiti, ni mu gihe Turkiya iraza kuba ikina n'ikipe yitwa Paraguay. Hanyuma amakuru akaba ari uko nguko yifashe uyu munsi. Hanyuma nitwa Bomviva, yino yitwa Kingdom JBTV, ngushimira ibiganiro byacu byose kuba ukomeza kubitega amatwi uko bwije nuko bukeye, kandi uri umuntu wa danger kuba ukomeza kutwereka ko udukurikiye. Imana iguhe umugisha. Njyewe ndabashimiye, reka tuzasubire mu kiganiro next day.